Abakuzi ba BTV ikaze kuri BTV nkakwibutsa ko BTV mudukurikirana imisi yose muciye kuri wewe zitata kaburungu BTV akaburungu onarenage BTV ihari kubwayo no kubwa benshi bashikiriza ibiganiro biri mu mice itandatu muce wa mbere bashikiriza ibiganiro bijanye na sport y'urwazere inkino no kwidagaduro irabashikiriza ibiganiro bijanye no budandaji business irabaha ibiganiro bijanye n'uburezi education irabashikiriza ibiganiro bijanye n'umuryango famille irabashikiriza ibiganiro bijanye n'iterambere itangazamakuru media communication ibyo n'ibiganiro byose tubashikiriza karibu rero murumva yuko BTV ibazanira ibintu byose muba mukeneye hari ibiganiro byiharije hari ikiganiro bita Ask Albert cyangwa Baza Albert hari ikiganiro bita Power of Love imbaraga z'urukundo hari ikiganiro chitwa imbaraga z'umuzuko ari kiganiro bita Power of Blood hari ibiganiro byinshi bitandukanye rero uyu munsi twabatumiriye mutumire numubahwa cyane hano muri studio za Albert TV twagendewe rero n'umushitsi w'iteka reka abidondora bw'irwa ariwe twagiye tumona dushikira ariko yakwivuga karibu muri studio za Albert TV. Merci. Abatakuzi witwa nde ukora iki? Nitwa Nibarita Stacy kumazina y'ubuhanzi ndi Stacy Dakwiye. Mwamaze kumva yitwa Nibarita Stacy ariko mbere yuko dukomeza ikiganiro murabona ko ikiganiro kiryoshe kandi murabona ko turi n'umukobwa mwiza cyane nawe urabibona manzugire s'abonner manzugire subscribe manzugire j'aime fyonda kuri j'aime urakabona kantu ka urutoke ruko hejuru ufyonde mazujyana partage usangize n'abandi ari share ariko kandi na comment n'ikibazo niki washaka tukuzanira naya makuru cyangwa twakuzanira hari ikiganiro cyitwa Albert News ni ikiganiro gikora amakuru ku isi yose ku munsi ariko kandi kugira ngo ukomeze uronka ayo makuru ni s'abonner ari subscribe ni j'aime ari like ni partage ari share utibagira kugira commentaire ari comment reka rero tugaruke yamaze kubabarira twarumvishije ko muba mufite impano yo kuririmba muri abaririmbyi ibyo bari byo cyangwa ibyo bari byo Nisho sanzwe ndirimbo n'izi ndirimbo uradusha ko na kapera urangama hari igihe bitugora ugasanga ibintu by'abaririmbyi tubivuze ko bitari na kapera abaririmbyi bakumve bakuze ku ndirimbo yihe wamenyekanye ku ndirimbo yihe wababarira gatoya indirimbo ubonye ku ndirimbo mfise nka zitanu canke zine gutyo ziri kuri channel yanje ya YouTube wayibarira abantu bakayimenya ni Stacy Dakwiye ni hose wasanga kuri Stacy Dakwiye indirimbo bamenye ko cyane ni indirimbo yitwa Mbarira indirimbo z'isi watwarira agaperi Mbarira twumve ni y'urukundo nk'abatabizi akapera okay njafite amakenga mu rukundo rwacu malova kuki turi kumwe mu kwitaba fone winyegeza ahubwo nyenda tukayagiza kanumva kandi urushinga urukundo ni indirimbo y'urukundo kandi twavuze natwe dufite n'ikiganiro cyitwa Power of Love ariko uyu munsi twamutumiye muri cya gikorwa rukurikirane muri twavuze ngo mu biganiro dutegura biba byiharije biba biri unique biri mu sport y'urwazere mu myidagaduro n'ibyo birimo rero mumaze kubyumva yavuze ko amaze gusohora indirimbo zitanu harimo izibona wowe umaze gusohora uburyo ko gusohora indirimbo cyane cyane zibona bisaba uburyo bwinshi ufite babita manager ufite umuntu agushyigikira agufasha nta muntu sinavuga ko maze kuba ufite management nuko umaze gusinya contrat n'umuntu bakumanaginga sinavuga ko ari manager komite y'umuntu umaze kugufasha ibintu bikwiriye ugasohora ibintu neza umufata nk'umubosi ndafise umuntu afasha umubosi kandi n'abantu nyine bashyikiriza ibintu nyine bakadufasha
Okay. Abanywanyi ba BTV wababarira iki muri kazoza utegura gukora iki niki wabare abanywanyi ba BTV kubera BTV irabwa n'abantu cyane mu bice itandukanye kandi n'abakire ni televiziyo iraba bakire baba bari mu Burundi baba bari mu mahanga ndumva hari ikintu washobora kubasaba cyane cyane abakunzi ba BTV bari barakuraba ukaba bari indoto zawe nimba atari banga bishasha bateguriye yego kandi abanywanyi ba BTV ngomeza nkubarira kwa kundi nyine wibuka kugira sabone subscribe wibuka kugira j'aime wibuka kugira comment wibuka kugira na partage na share kugira ngo abandi babone kuko umukobwa nta televiziyo ni televiziyo ya mbere mbonye aciye ku ya BTV izindi usanga ari za televiziyo nawe urazizi hariho za televiziyo zitwa nk'iziga televiziyo so rero gerageza kugira ngo kino kiganiro bakunde ko bakibona ari benshi cyane muri Azarbe TV kubazanira ibintu bishasha ibazanira babantu mukeneye n'ikibazo rero ukeneye ikibazo andika nimero ngaho kuri screen iriko ntugire ikibazo kukwandikira turakeneye uzotubarize uriya muririmbyi bino na bino ego ikindi kibazo nagenda babaze uri umuririmbyi n'abahe baririmbyi batanu mu Burundi muba muzinanye kandi waba urakunda kubera kumenyana buriya n'umuntu no kumukunda sivyo none no kuba namukunda kugira ngo umenye n'umuntu n'abahe baririmbyi batanu mu Burundi b'ingenzi ari abagenzi bawe ukunda waba uzi kandi nkunda cyane abo mvuga ati nabona n'abantu nigiyeko nibyo twavuze ko ari ikiganiro kiri mu rwego rukurikirana rw'ibiganiro by'inkino n'imyidagaduro ntabwo turi muri power of love ni imbaraga z'urukundo na buriya navuze umuntu ari umugenzi wawe ntabwo ushobora kugira umugenzi utamukunda ntabwo mwakwicarana ntabwo mwayaga ntabwo naho mutaba muvugana igihe umuntu akwespira ibikorwa by'ukabishima no kumukunda sivyo none hari rero ushobora kuba bakunda ibikorwa byabo uko baririmba navuze rero abaririmbyi batanu mu Burundi sinavuze ko ari abasheri sinamusaba abasheri Jean nashatse nanje kuvuga kwebwe ati kurashobora ati abagenzi mugendana bisanzwe naho bararirimbye niba bashaka umuntu umfati umwese w'imigiho kuririmba mego sanga navuze abagenzi batanu ufise sinavuze abo wigiye kuririmba mu baririmbyi batanu mwamuvugana batanu mu Burundi ngabe nabo Reski nabo wese ayo bavuga amazina Queen wa mbere wa kabiri Queen umuhungu nawe Akeston ndabibutse ko Akeston ni umuririmbyi murazi ko amaze kuza hano muri studio ya BTV yaraje kudukoresha ikiganiro ariko nawe tuzamutumira kugira ngo nabo tugire ikiganiro turakomeza barakwira twaramuga babiri Estanish Let's bavuye bose nakibazo niyo batayikanga bizi me abonye nibo bari proche yanje gose ego aravuze abari proche cyane tugiye ku mugwa wa kabiri woshobora kutubarira abandi baririmbyi batari proche yawe ariko ukunda cyangwa ukunda gukurikirana indirimbo zabo muvugana mumaze gusangira yabifana cyangwa iki bari kure yawe niko navuga umugwa wa kabiri utangura rero wa mbere bari kure yanje kure nabo bari kure y'igihugu nta kibazo ariko turacyari mu Barundi dukeneye abarundi dije abarundi duce tugenda kure abarundi bankunda ukuntu baririmba urabumviza n'indirimbo zabo Big Fizzo murumva ko avuze Big Fizzo ariko kandi abanyanyi ba Big Fizzo arafise abafana batari bake gira sabone subscribe na comment na partage murumva n'amanota urumva ko amaze kumuvuga umundi muhanzi mugenzi we murumva nabo abafana yuko bica bigenda neza wundi ayona Masterland no upcoming nyine ariko baraza mugaka nkaule Dege General Berry Music na Crispy kakara abari hanze y'igihugu tugiye mu Barundi turacaguma ku Barundi kuko nibiza yuko tuma ku Barundi cyane biteza imbere n'abarundi Kidumu muri Kenya eko mvuga Kidumu na Kombozi n'abandi jana
hari undi muririmbyi akunda kuba aririmbira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse aherutse no kubaka ugwiwe Nziza Desire ntabwo wakwesipira ntumviriza n'indirimbo ziwe yego nabonye nawe umaze kumviriza indirimbo ziwe okay nta bandi baririmbyi b'abarundi bari hanze wowe umaze kumva navuga ko ari abo nyene abaririmbyi rero abafani ba Nziza Desire ndamwibukira Nziza Desire ku kirato yambara ikirato ciza wa muhungu uri kurandaba cyitwa Sacramento yes shinja Sacramento nibuka Prophète des Nations mu Kigobe niwigeze kuvuga umunsi umwe ko ico gihe yari yagendewe na Sky Nice namwe muramuzi cyane murakora kumukurira ibiganiro bitandukanye no ku macano atandukanye niwigize icyo gihe yasanze umuhanuzi nawe yari yambaye ikirato icyo kirato kirukana imizimu kikirukana indwara kikagirane ubwo nukenera nawe uzaza umunsi umwe sinzi ko rwa muri kirato kirukana indwara kikirukana imizimu kikirukana indwara izo arizo zose ikirato cyonyine so rero ibyo nabikubare kubera Nziza Desire nawe aheruka kuza mu yambaye ikirato bita Sacramento ngira ngo icyo kirato kiva mu Sacramento no mvume muri Sacramento ni byiza rero Albert TV tuzagenda tumurondere kugira ngo atumaze neza Sacramento ko tuzi ko ari Sacramento atubare ko ari Sacramento geranda atubare ko ari Sacramento y'abubatse kuri Sacramento uriya tuciga kera batware ko ari Sacramento arindwi muri Sacramento y'abubatse byo kwebera Imana isiga ry'abarwayi naryo nyine batware ko riri mu Sacramento rero tumaze kumva ko ari kirato kiri Sacramento cyitwa Sacramento hari ibibazo byinshi twabaza nk'abatangazamakuru cyangwa abantu bagizwe gucukumbura bagizwe gutanga ibintu bigezweho nuko turacakomeza ku mutumire wacu twavuze abaririmbyi ariko kandi ndagutumira gukomeza ugira sabone yawe ni ingirakamaro sabone yawe ipima 2,000 sabone yawe ni 2,000 ikintu kirenze 2,000 ni tone subscribe jeme yawe nayo ipima itoni 5 ariko partage yawe ni itoni 10 ni ibirumva ibihumbi urabyumva rero ukomeza kandi gukurikirana nakwariye Albert TV ihari kubwanyu no kubwa benshi nkakwibutsa yuko buri ubaza gusuza ufite ubaza gwiza n'ubaza atari gwiza ntureke kudutumira inimero iri kwa subscribe tuzakubira couverture kwereka abantu tinya gutuma kwa Albert TV nimushaka ko ibyo mukora byiza bimenyekana nimushaka yuko tumenye yuko wapishije cyangwa mu kigandaro ni byiza kuko hari igihe ufite umuntu ari kure atashoboye kubona ariko agashobora kubikurikirana Albert TV ihari kubwanyu no kugabenshi nibagere rero inimero ziri kuri screen Yesu akurere neza Yesu Kristo aguhe umugisha reka tugaruke ku mutumire wacu mu minsi imbere none turi muri 2020 hari ntandi muri kurategura kugira ngo bisohore muri no minsi banyitegurire abafana babo bari iki naco barira urashobora kugira abafana ba Albert TV n'abafana bawe naco barira no cyangwa wabuze gufite televiziyo channel yawe kuri YouTube naco barira bakora Jean nababwira ko banyitegurire ndimukuzanira bishasha niwe bagira subscribe kuri channel ya Stacy Da Queen kuri YouTube no kuri Instagram ku followinga ni Stacy Da Queen na kuri page ya Facebook ni Stacy Da Queen hano hose bazonsanga bari bakirimbye ibikorwa yes yamaze kuvuga Stacy Da Queen kuri YouTube nibagire like ari uje nayo comment partage subscribe ari sabone yakore n'urubuga rwa Facebook bego ntabwo wayivuze nayivuze nayo nyene Stacy Da Queen Facebook yayivuze na Instagram ku followinga kumukurikirana urumva ko umurundi kazi kandi urabona ko umurundi kazi mwiza ikibazo uracyari umwigeme cyangwa urubatse uracyari umwigeme ikibazo gikurikira hari abigeme bari muri kategori zibiri hariyo umwigeme aba ari fiancé n'umwigeme aba bamwita célibataire mu kiro twe tuvuga ari mu bujenyene abakeneye ikoti watomorera abafana bari kuraturaba aracyari umwigeme sans engagement mwavyumvise rero ari ufite inka nka 10 z'amafrizone zize mu Buholande na wacha kuri Albert TV tuzagushikanira ubutumwa yes tuzagushikanira ubutumwa ijambo tuzarivuga tugira ikibazo abarundi beza ni byiza yuko dufite abarundi beza kandi nkamenyesha abakunzi ba Albert TV hari icyo mutari muzi
hari abantu bagize ivyigwa bavuga ko abakobwa bo muri Ethiopia ari bo beza, ariko natwe tumaze kugira ivyigwa twasanze abarundikazi nibo ba mbere beza, hagasubira abo muri Ethiopia, hagasubira mu Rwanda, bene wacu mu Rwanda abagira gatatu. Yes, murumva ukurikirane, abo muri Kenya bagira 10, abo muri Tanzania bagira 8, ndiko ndavuga abarundikazi n'abakobwa bacu. Ico byumva tumaze kuvuga uko ntabwo yuko n'abagabo abahungu abarundi ari bo baba ba mbere, ari aba mbere beza. Abakobwa nawe urabizi ko habyara umuntu atera igise ari umukobwa cyangwa ari umumama. Rero turakomeza akandi kabazo ka nyuma nagira ndangirize ko n'ikihe kintu wasaba abafans bawe kuri Albert TV, n'ikihe kintu wababarira wabasaba cyangwa wakongera cyangwa warangiriza? Ni kujyanye babandanye banduhe kuko Jean twebwe abaririmbyi coming tutagira management, usanga tumusohora dukorwa dusohora ibintu dutevye, ugasanga tumeze nk'amezi abiri tudasohora indirimbo n'amezi 3 agahera bivanye n'uburyo bw'umuntu. Baje usanga ugarutse muri game bamaze kukwibagira, kandi umuntu umusirikira mu social media. Izo ntibavuga ngo abakobwa ngo nibo bandi bagenda kuririmba rimwe bamaze kumenyekana bacayibwira no, biba bivana kwanza n'uburyo bw'umuntu kwanza aho bugera. Ico nabasaba niko bobandanye badukurikirana, ntibaturuhe ufise ico aterera wese yogiterera, kuko azofashigikira abarundikazi n'abaririmvyikazi n'Uburundi bwiwe bwose. Ico nabasaba kubandanya badukurikirana badaturuha. Abanywanyi ba Albert TV ndakwibutsa gukora sabonero, subscribe, kugira partage, share, kugira j'aime, like, kugira comment yawe. Nkakwibutsa gushigikira abarundikazi, gushigikira umurundi mugenzi wawe ni byiza cyane, ni iby'ingenzi cyane, ndetse ubironkera n'umugisha uva ku Mana. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo mukundane nk'uko Yesu Kristo nk'uko Imana yadukunze. Ni byiza rero cyane igihe waba ufite icyo ugira yamaze kukubarira, ngira ngo waracyereza nimero ya WhatsApp niba atari ibanga, ariko imbuga zo yamaze kuzitubarira, tunamuhereza mu mwanya cyo tubarira izo nimero za WhatsApp ushobora kumuronderera ko, kandi uzabigiramo umugisha. Ni igikuba cyiza kandi nawe wumviriza, ni byiza kumviriza indirimbo z'abarundikazi, rimwe na rimwe usanga zirimo impanuro, nayo tubari imwe yatubariye urukundo. Urukundo ni rwiza cyane, nakubariye ntabwo urukundo ruva ku bantu, ahubwo urukundo rukomoka ku Mana Data umuremyi wa twese. Ariko kandi nakwibutsa gukomeza kuri Albert TV, hari ibintu byinshi nkabarira cyane cyane abarundi bariko baradukurikirana. Ushobora kugenda kuri website tukagira akaburungu Albert TV akaburungu Arena nagiye kugira yasaba nayo subscribe, kandi hariho n'iyindi wacu ugenda ko nimba ukurangurikirana ufise micro projet, ucugenda kuri funding akaburungu Albert TV akaburungu Arena nagiye ukuzuza fiche d'inscription, ibanza biraharuwe, wishura ibibazo maze ukiyandikisha kugira ngo uzoronke financement uzayironka ku buntu, ntasubizwa singurane, ni financement. Rero nyarutse wagiye kuri funding domaine fe na una ne na de na i na ne na ge akaburungu a r b i n t na v akaburungu o na re na ge, maze uce wuzuza formulaire. Ariko kandi bamaze kugira hariya sabona ariyo subscribe. Reka rero aduhereze inimero ya WhatsApp niba atari banga, kugira ngo uyumve, waba ukeneye kumushigikira, waba ukeneye no kumurihira muri studio. Yes. No, zaza kukutana. Gusa azon. Mazo chukua Albert TV. Nimero za Albert TV ziriko kuri channel yacu ni +257 ukeneye rero tukeneye kumushigikira uzanceko. Uri umusore ufite inka 10 uzanceko. Ijambo nzarishikiriza. Urabona ko akeneye yageze mu bigera, akeneye kubaka kandi n'umukobwa mwiza, urabona ugize umugore mwiza, Anstesi ukamushira mu nzu, n'umuririmbyi, aririmba neza, afite n'ijwi ryiza nk'iry'abamarayika. Urumva ko wabigize neza. So reka rero turangiza ugira subscribe, comment kuri micro, wari kumwe na Albert.